utanay siki fakultas sederhana tega telebiran mengaji atau yang ngajingan tega telebiran membaca yasin atau bacaan yasin pura mau kima baca yasin sianna onna mani ela kutu onna mani baca yasin berarti sebelum ada nengkah. Ia bawa dua modal takatan itu teman-teman lebih kiye ku makanjai sampajatta makanjai baca korata insyaallah muncul dengan sendirinya dari pikiran kita hal-hal yang baik. Ia ku makanjai sampajatta makanjai baca korata tenyai sapa dalle tapi puang Allah taala patiwira ki dalle. Ia ku makanjai sampajatta makanjai piarana baca korata tenyai sabu sapa dalle tapi dalle siabut tajaki untuk meloi jemput. Saya ulangi sekali lagi, ya ko makanjai sampajatta makanjai baca korata tamang kiki ifidat jama-jama madeceng musti masedi kiri decengi. Nah sabak iya mana narumatu sampajatta baca korata fasida kata ya ko mate ni matu sedi tau angkani dilalanna ko buru isalaini ko waramparanna isalaini ko keluargana mondro ni amalakna yena romatu batiki jawab ifakutanana malaikat mungkar dan nakir ye ko makade malaikat mungkar dan nakir marabbuka tidak mungkin kita jawab ye ko makade malaikat mungkar marabbuka tidak mungkin kita jawab kamu nanya apa mau nalando makade si mungkar nakir ma imamuka tabali sih kamu bertanya-tanya nah palu-palu ino siapa yang membela di situ salat siapa yang membela di situ amal soleh siapa yang membela di situ diantaranya sedekah kita itulah yang akan membela kita di hadapan malaikat nape kolalena ko buruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan alena teman-teman lebita guru saya Dr. Haji Umrati Bacutang SAG MPD. Beliaulah salah satu yang mendidik saya sampai hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pacube. Seingat saya pada tahun 2014 yang lalu, kebetulan pun 2014 saya KKN di Kecamatan Cenrana dan saya tinggal di rumah jabatan Camat Cenrana, tapi sering bepergian dengan Bapak Kepala Desa. Tapi dia pernah jadi Kepala Desa waktu Depa. Kemudian yang saya kenal di antara yang hadir juga adalah teman-teman lebihku penghuninya Kecamatan Ngapah dari Sulawesi Tenggara datang juga di tempat ini. Saya sempat sama-sama dengan beliau tahun 2016 Ramadan di Kecamatan Ngapah. Kemudian ada senior saya Kanda Hikmah Fajar. Beliau itu adalah salah satu bisnismen termuda yang saya kenal juga, serta bapak-bapak ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi, saudara saya Ustaz Agus Riyadi Bakri, saudara saya Bapak Imam Desa, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Imam Dusun, dan semuanya tanpa terkecuali insya Allah dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, mana semua kata yang kelingam? Mana semua? Jelas ya, jelas. Kalau begini jelas? Jelas. Atau saya tidak usah pakai mic? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin memulai dengan satu cerita saya yang nyata, pengalaman saya pribadi. Musim Maulid kemarin, saya ada salah satu acara di luar daripada Provinsi Sulawesi Selatan atau di luar daripada Kabupaten Wajo. Jadi saya naik mobil ke sana. Setelah kembali dari sana, tamai mangaribi. Irwatun tama mangaribi, lepan nak masjid. Pura ni batawe napaka lepang, kada pura fimatu batawe kong ka masjid uruntu napaka lepang. Pura ni batawe lepan hari sedi masjid. Materuna ko isewe napa setelah itu majenne pura na majenne tama na lalam masjid ede pa nakama tawe. Jadi mas sampaja sunnah ka pura kama sampaja sunnah de pa nakama tawe. Ye mani nakama tawe madepe mana napa se di masjid more mana se di masjid. Jadi dia ujaji maju melesu kayolo mala masker aga una wana we kada mega mo faje lo yon rumah ceramah na lele amma ki ore. Begitu saya kembali masuk, napik kamu tahu na paya na sorong mancaji imang. Pura nama sampaja mangaribi to teman-teman lebih pura nama sampaja mangaribi, pura nama sampaja sunnah napaka talinga iya roonna tomore fajamana more. Dena gaga more dena gaga fajamana. Ondro penasaraku utane sendi. Berarti more nasaba demi na melo pada nalona isak kowe mega wang kelinga more. Tapi more memang ide desa nakara-kara. Akhirnya utane saya di makade magen adega ka mancajimang tege lokai mata. Makade on ayenye tautanaye onna mani purana asara nasalai masiji Makade ka magen nasalai masiji makade purana loro lawi mangaji tau mate. Terlambat ilisu jadi dega imang pura masam pajang asara tawen apa letu inokoi koyolona babanna masiji akhirnya purana inoko nale gagana nade ago kurang ina mau ya imako mako itu made toka. Jadi utanai magen lo mangaji tomate mata saya kami mata fagajingan imak kade sendi juta si tengah siuleng kada kai demetonu letang imang ko mako itu apalagi kong kabenena. Apa makundri mako kemegege yang kosok na? Betul atau tidak? Benda namo pa makundri yang kata terpaju tasiulan. Mapamula malimpong mapota mapa kemana? Kemana nih? Ia mancaji masalah benda sulina ia pana pakai koloi lo mameraja. Ia koloi soro matinro benda tetu mina pakai. Betul atau tidak? Angka kan aku rokok. Angka ibu-ibu makro koe mabeda suli lo botingnya mabeda tetu soro matinro. Angka koe dewa tepuk ko digaga. Angka demi kalau mengaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Saya memiliki satu kisah nyata. Iro amureku teman-teman lebih sapusan na tomatue kebetulan imam masjid itu iro kobolana riolo iro kobolana angka ranja besina gang kau tu tandrena yawana matanda ranja besina aga lisa na yawana ranja besina baki liwa ega baki lisa na yawana ranjana baki aga iro baki na tau matewe asalangan ke keluarga na matiwi baki mapa kumapa gara ko kampong apa kau mau foto ke kampung dito na ang kato apa korong kato de coba kaya rubay coba rubay aja na baki tatiwi lo bolana imang
tapi imange la tajampu tatiwi la bone tapatami toko lebih make guna yekko baki tatiwi bolana namo 50 baki yekko imat dega ga benena lo naga baki udah betul atau tidak? Tasyaga mi baki na perlu atau kubulana matandre telu yekko taseratu ni baki taseratu tomate ko kampung ilalan na 10 tahun baki mana na tiwi lo bolana faima tegelo na balu fai tegelo na tiwi faima baki na telo na taro yekko melo ibalu ang kasimato to cerita kaden kasitu faima nge mabalu baki fasidakai ang kasitu faima nge mabalu ber fasidakai yekko macangi mabalu baki fasidakai macangi mabalu ber fasidakai ada na baki muarenya ada na ber ye na maringa-ringa nge betul atau tidak? Bare masih ga imak bene sepakat? Sepakat? Majan siki itu majan siki apa ko faima kong ketiwi baki fe mengewa artinya apa teman-teman lebiki yekko melo ki mak bicara siapa yang paling mulia dalam satu tempat dega keco lebih itu imange makanya dega keco lebih itu imange yekko hadiri risedi sempajari lalan na masiji imange teman-teman lebiki na jamai sempajan dari lalan masiji angkatogi makmunna de togi gaga makmunna lepok dosa itu pak kampung pangkatong aja masiji ilet pangi madari yang ke masiji ilet pangi ikoi timpai babanna angka manu matarata ilalem dan saya pernah dapatkan itu okoni sujadanna imange angka taimanu okro tapi kowite masiji tanurul yakine yakika insyaallah tauna puji mana masiji amin ya rabbal alamin. Makanya itu tadi nabacaan kifang ajita innama ya'muru masajidallah sitonganna ya rupa tau ia makmurkan irwasi masiji man amana billahi pasti tau matapper rifong Allah Ta'ala dan saya yakin ia menenang kay hadere tau matapper mana rifong Allah Ta'ala nasabah hadere Imam Miraja sebagai bentuk ingin mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua meloka pamulai nasabah fakutana yekko to bicara mamiraja aga sitongan nada intina oh ibu aga intina meraja aga intina meraja sempajang utaneki tega talebira mas sempajang atau isempajangi tega talebirang ibu mas sempajang atau isempajangi lebirang ima berarti ya ko angkat to makutu mas sempajang meloi ini tu makadah cenya makadah cenya maksudku iya yeko angka tau makutu mas sempajang melo paringarangi supaya mati nulu mas sempajang iya ini angka na tau makutu mas sempajang tapeloki sempajangi oh ibu angka sedi kenyataan makukwe megari lalan nata sedi kampung pas sempajang 5 waktu benena lakaina pas sempajang jumami bawang ulangi bagaimana saya kelinga pas sempajang 5 waktu benena lakain nafas sempajang mato tapi jumami bawang angka aku pacube degaga yakika degaga oh ibu deto nak ke rambu anata angka kira-kira ko ibu-ibu pun naik pasangan ia minas sempaja ko jumai angkaga degaga yakika degaga yakika degaga kalaupun angka yakika dena melo mengaku betul atau tidak yang kedua angka to saya sana makunre taliwat tinulu nama sempajang dengan catatan yeko degaga boting yeko angka boting biasa dena sempaja loro angka gak kowe makuro
Angka ga? Tegi tahu na pitaka tegi tahu na. Coba aja anak tulis tepu angka na seburani mak jumami bawang angka makun rena sampaja ko boti sederhana ye kolesu ki matu bolata tappo hudangi beneta makna ye kode mo sampaja loro kong kaboting ma bene ka femeng pasti mas sampaja loro beneta nawang kaboting makotoro ini ibu kolesu ki matu hodala ke tabafana ye ko jumami mas sampaja lakke tawamu wani yakika matinulu mas sampaja laketa. Betul atau tidak? Kenapa terjadi kesalahan yang dibiarkan? Nasabat tu lima kadaki manumotu matu. Ingat teman-teman lebih ingat. Namo magataran na bangkungin nasangan rigurutta ye kodenan kalai sangi denan kalai fake makunru nakara gangkan na capu. Mo magat tateta pigau deceng ye kodenan katera ya nata melo masijie antara kalau masijie ye kodenan katera makore wanata de tu gaga munro lelo watakalena de ceng di sesena sampajangi apa me ketongan tu je ibu-ibu ye ko melo lo masijie de ni semere anakna tapi ye ko lo botinge anakna na pangaji-ngaji yo lo ko ni bajawa aja mu matinro antara kalau botinge tapi de menan kana gulang anakna bajawa aja mu matinro antara kalau masampaja subuh ura gatawa koronata ibu denangka apalagi kau itu nayan anak tak la ilaha illallah nafala asanna malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang wajib kita kenal tanna fodoro indo ambo na nafala matu ye mi coka ko anana mi mafalai indo ambo na de nafalai kira-kira mako ga mage nafalai ananae nasaba guru na pak guru ye naro nasa guru tak patatoki sikola piare sikola tak pas sikola ya nak tak nasaba ye ko ini to matoelo pak guru ya nak tali maka watang tahun 2020 sampai awal 2021 liwar resa ini ustaz deh liwar resa maka na liwar resa angka na ibu-ibu agama we ustaz apa nama sikola tahu we cona pak guru anakku apa nama sekolah tahu cona majar ayanaku na sosobawa man jelo yan ruang biasa to ni ubali mabong-bong ibu idi cedi tu bawang anak-anak toloy iro ko sekolah mapulo madatu anak-anak yoloy bahkan angka to makun re makutana ustaz wadiga je nasang wadiga namo angka lakeku aja na wabere jama si bawah maka de kagayasan maka de namo je al-fatihah na catol letu. Jadi yang katoto hikmah biasa ke corona supaya matanrang ini galakai makutu majumami bawang itu puko jumai magati matang joka magati lisu. Artinya apa teman-teman lebih yang paling modal utama kita itu adalah sholat. Setelah sholat teman-teman lebih inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kata Nabi as-sholatu miftahu kulli khair as-sholatu miftahul jannah dan seterusnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta kata Allah dalam Al-Qur'an. Artinya apa teman-teman lebih kieko melo kipigo deceng melo kipigo anu makanja mustina piara yolo sampajatta. Dasarnya sederhana tega i lebireng mas sempajang atau i sampajangi. Yang ketiga mengenai tadi ucapannya guru tak tentang ada pengajian di masjid. Oh Ibu, utaneki yolo ibu, biasa menemoki ke mengaji. Biasa menemoki ke mengaji pak. Tapi puang, biasa menemoki mengaji. Kok mage ngaji ramalang atau tanya ramalang? Ramalang nih. Eko ide ibu, we kasiaga tafatama ako range lalal na siulang eh. Ngudi gaga mapi bali. We kasiaga ki mengaji siulang. We kasiaga ki mengaji seminggu. We kasiaga ki mengaji seminggu puang. Digagal mape balik utanay siki fakutan sederhana. Tega telebiran mengaji atau yang ngajingan. Tega telebiran baca yasin atau ibacana yasin.
Pura mo baca Yasin. Sianna. Onna man nih. Elah kutu. Onna man baca Yasin. Berarti sebelum ada nengkah. Ia bawa dua modal takatan itu teman-teman lebih kiye ko makanjai sampajatta, makanjai baca korata, insyaallah muncul dengan sendirinya dari pikiran kita hal-hal yang baik. Yeko makanjai sampajatta, makanjai baca korata, tenyiri sapa dalle tapi puang Allah Ta'ala patiwira ki dalle. Yeko makanjai sampajatta, makanjai piarana baca korata, tenyiri sabu sapa dalle tapi dalle siabu tajaki untuk melo dijemput. Saya ulangi sekali lagi, yeko makanjai sampajatta, makanjai baca korata, tamang kiki ifidat jama-jama madeceng musti masih dikiri decengi. Maka dia tomatuat tay dito bone tato batak ko nasaba lempu mu besikelin nasaba deteng mu kawali ada tongeng mu sandiri indo ambo temap pasilengen ale sifat na waye nala mariawai na malade akke gunan daripada caji. Bahkan dalam lontar atau lebih kina fase kita matuat tak yekko masalah nih asik dengan natu di kampung telu di kejajian. Yang pertama dena nulle pinasa itawe patau ngenge dena nisa maka dapan aja tika apa na bosi apa na tika apa na bosi. Yang kedua colon nila saya iya temaka-maka na dena isanya aga paburana. Yang ketiga angka nila sana tanat-tanenge, angka nila sana jama-jamange, angka nila sana anu ifiarewe na de irisangi aga wadi patading. Colo mana ni makukoy. Tapi makadan rigurut tayo nos martan, ye komelo komite ased dengan na sedi kampung itay masiji na. Ye komakanjay masiji na itu sedi kampung, makanja bangunan na, makanja ilisek na, makanja tu ased dengan na tahu ikutu kampung. Dan saya menjadi saksi teman-teman lebih Masjid Nurul Yakin Pacubbe ini mengalahkan beberapa masjid yang ada di kota yang pernah saya datang. Apa aku ini pembangunannya luar biasa. Apalagi ini pembangunannya hanya kurang lebih berapa tahun ini? 1 tahun lebih ya. Itu luar biasa. Dalam kitab Fadail Amal mengatakan matu ko serimondri ye koonkan ni masjid yolo na suruga na yobbi ni ko malekay makadetama no nasuru no fong alatal tama suruga aga na po masjid de umelo tama sebelum ulu remanang yare gawo bimanang yero furabanguka o ye tuju tehele nai o ye tuju karpet nai o ye duina ye ifake mali sembeng duina ye ifake mali batu bata o duina ye ifake mali lampu o duina ye ifake mali palfong maga na tu cilakana yeko na tapumanang imatu Nurul Yakin asan na tau pacubbe na degaga setatama maga na tu cilakata teman-teman labiki yeko mapamulay saliwa na tapu teras na tiyan na awo na agan na kumay na tapumanang isinin na to masumbange na ternyata de managaga asat tai tapu na mo si samo degaga asat tai tapu. Ita puto mato asan imangin akan na linguistis sustasi waktu nama ceramah. Itu adalah salah satu kecelakaan teman-teman lagi. Kecelakaan. Ang kamot tapuasan na makadayano, maga ero makadakolok ka masiji masandala Jepang, ye kolisu masandala Cina. Ternyata sandala nu stase na lohori lisu. Saya ada satu pengalaman teman-teman lebih upah guru jamaah makadaye ko yeta baca na patataro agagat tadi na tadeng pamasena buange pas melo kalisu sandalaku tadeng ang kalalo si jamaah makada berede na baca ustasero na paguruami jadi naumumkan ni kasi panite makada nigar runtu sandala warna bolo nomor 43 ang kasi ibu-ibu mate makada lopo baje na ustase la ilaha illallah. Artinya apa teman-teman lebih? Saya sangat bersyukur datang ke tempat ini diundang oleh Guru Dr. Haja Umrati Bacotang menyaksikan satu buah dari persatuan orang Pacubbe dan saya sering mendapatkan orang-orang Pacubbe termasuk di Sulawesi Tenggara beberapa orang Pacubbe yang besar di sana termasuk mantan ketua DPR yang sekarang masih menjabat
menjadi wakil ketua DPR, dan insya Allah periode yang akan datang digadang-gadang kembali menjabat sebagai ketua DPR, itu adalah putra orang Pacubbe. Itu adalah putra orang Pacubbe. Dan salah satu orang terkaya yang ada di Kolaka Utara itu juga putra orang Pacubbe. Bahkan sampai di Malaysia saya kenal ada orang Pacubbe, teman-teman lebih. Jadi Yeroto Pacubbe makanja ase dengan nari decenge dena fanna kemakunrena. Magi wakadena fanana kemakundena. Gurutta Ibu Merati yang saya jadikan contoh. Selama saya dibina oleh beliau, denang kena noko kasih semua. Makanya saya mengatakan makundrena atau Pacubbe dena fananakan sesa. Kira-kira yang kayo loko malasigan noko ilaken atau dek? Biasa kita noko beneta, Pak. Biasa kita noko beneta. Biasa. Kasihan dulu. Oh ibu, DUB laki angkelinga kapau. Menurut satu penelitian, ia tuh makundrei memang harus mengeluarkan beberapa kosakata dalam sehari. Ye ko angka makundrei tasure mamakko mataru, ye ko matindro matu matindro itu nanana. Onro bahayana tu makundi acama makko. Nah itu makundi setong na dena fanana ka malasimi macarita. Dena fanana ka itu makundrei malasimi mat bicara. Maka fina macai makundrei ada beberapa sebabnya. Yang pertama, ye ko matakko ni limanna, matakko ni ajena, matakko ni pikiranna, matakko ni atinna, na degaga pengertian nalakainna, nape itu biasa manenna makundrei. Betul atau tidak? Ugati ho mapatongan. Cenno makada betul. Utaneki ibu utaneki. Salah satu ciri wanita yang soleha adalah dekat dengan Allah. Utaneki kegangi malewe angajingeta si bawa nokota okolaketa. Kegangi malewe mangajita daripada manokota okolaketa. Dia malewe mangaji atau manoko? Mangaji atau manoko? Mengaji. Ubale si bakutan aku, burane si utanai, tadampangan kafuang. Tega malewa angaji ngeta daripada beleta ko beneta. Tega malewa si runtun itu. Kade ustaz, yemi je uballe beneku apa wacani manoko. Betul? Mate si bakundri yemi unoko ustaz pa maballe. Kade nagagacapu na kumaku itu. Cek di maballe, cek di manoko orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, ada satu peristiwa dalam perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkanita nabi tak sedi wawang irappa ulunna ye ko mafue ni ulunna maafu ni ulunna ifakkalefusi napalai rappa femeng ifakkalefusi napalai rappa femeng makor mataru waktu nama kutana nabi tak ko Jibril makada akal rafangaga ye makada nabi tak makada Jibril yena akal rafanganna ummamu iya mawarre pasilen nerangi sampajangi mawarre pasilen nerangi sampajange ye ko angka botting sojuma dena juma burane gara-gara botting ye ko angka makun relo solo na solora fasolona na soloro ta sampajalloro na ko botting. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Yang kedua angka to naruntu nabi tased di wawang mataneng ye matoro sunat taneng ye matoro cilolona na cokko ye matoro cilolona na buah ye matoro cilolona na fatti ibuana ye kofura na fatti buana matasa si fema buana na fatti matasa si makro maturu taru aga yero wawanna to malasye jama sampajang mengaji si bawa masih dekat. Ingat Bapak Ibu, dalam surah Al-Munafikun Allah mengatakan angka matu tarilal kubur agana fuada rabbi laula akhartani ila ajalin karib fa made tafattan jenga ka umuruku amatenga ko mo cinampokmu aga melo na jama sandenya tambe umurun atau itahangi cede amatenga na fa asaddaka wa agum minas salihin
melo ima sedekah supaya mencaji orang-orang yang soleh. Ibu, oh ibu, siaga alinna wajunna makun reye kami nama sempo nafakewe lobotingnya. Siaga, matong-matongan kaya 500 sebu atau 1 juta. Wajun afake lobotingnya watanya daster tatalu ratu tatalu na 100 tanya. Iro wajun afake lobotingnya. Siaga pa 5 sempo. 200 300 atau pada tu 200 sebu. Macawe ramalange. Utane ki yo le batong-tong ka bapak-bapak ibu-ibu biasa moga ye kolabo icelengange koyolota. Biasa mo ki tepang 200 sebu. Biasa mo ki biasa ka tadi nangka denangka ye ko 150 biasa tadi nangka panangka ye ko 100 sebu biasa ka biasa de to kata salah cabu biasa to tuan kata makro silado ni koti cabu magani mada di bawah ini siabu ni koti kantonna sappa dui 5 sebu di 2 sebu ternyata ya kantona di 100 meseng terpasan aja makakang. Artinya apa teman-teman lebih ki yeko makanjai tajamai sampajange tajamai angajingange yeko melo ki mite mabaraka sampajange koidi yeko melo ki mite mabaraka angajingange koidi aguru yang pekedota yeko tafoji mamalkan hadesana nabi ta al yadul ulya khairum min al yadis sufla. Lebih nafoji mabere daripada melawe berarti makanjan itu sampayang iri ini. Ye kopura ki mas sampaya tapa macinalad ki masumba ku masijita. Tatelepongi panitia, tatelepongi pa imang, kade pa imang, siaga fikurana dui mendre mundi. Iya petambahin aku. Oh, mabaraka sampayang ko ini. Maka de pa imang law take dia mati ustaz siji. Ada pendamping ki pai mangulang tahu ki ka yawan ni. Artinya apa teman-teman? Ya kodecing, tidak ada masalah kodecing. Dega kanjak na ya dega jana sete mana? Ya kodece melo ijama na melo ki pesuara parata. Na sabak ye mana na rumatu sempajatta baca korata fasida kata. Ye komate ni matu sede tau. Angkani rilalan na ko buru isalai ni ko waramparanna. Isalaini ko keluargana mondro ni amalakna yena romatu batik jawab ipakutanana malaikat mungkar dan nakir ye ko makade malaikat mungkar dan nakir marabbuka tidak mungkin kita jawab ye ko makade malaikat mungkar marabbuka tidak mungkin kita jawab kamu nanya apa mu nalando makade si mungkar nakir ma imamuka tabali sih kamu bertanya-tanya na palu-paluino. Siapa yang membela di situ? Salat. Siapa yang membela di situ? Amal soleh. Siapa yang membela di situ? Di antaranya sedekah kita. Itulah yang akan membela kita di hadapan malaikat nape kolalena ko buruk. Yang kelima dan yang terakhir yang pentingnya, perbanyaklah bersolawat, perbanyaklah beristighfar. Kenapa? Karena orang yang memperbanyak istighfar, orang yang memperbanyak bertaubat, itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang memperbanyak sholawat, orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Mas salawat matoki ka ko bolata. Coba-coba gere ibu Iya supaya mati nulu waleki se disara ye. Tapi jujur ki yolo ko mangkutana ka. Mati di lumo ga mas sampaja subula kita. Matong-tong ka mangkutana ko de akade ki de. Mati nulu mo ka mas sampaja subula kita. De
Coba-coba garek matu ko subui ye kofuran imas sampaja subuh na depa noto lakai tak tatoki si dapena ulunna na patakabberi Allahu Akbar. Moto tu moto. Coba-coba ho matu ko subuh makotor ini pak ye kofuran imas sampaja subuh folen imas na depa no moto beneta adape ki si dapena le urang ida pa salli Allahu Akbar. Moto tu beneta. Jakam ta coba to ngi matu runtuk itu neraka na lino napata mapangewalopo. Kenapa demikian teman-teman lebiki? Karena sejatinya iena tu sampajang ni pakkasiwia kami nam mata na ijama na sabade gaga capuna de to gaga pagangkan na selama tu movi eko tu movi asapajaki eko ciake masapajang angkasarana pertama ancaji anana tutuki, yang kedua atin rotutuki, yang ketiga ujangeki. Te kata fitte loki ka manca jana tutu, loki ka manci tau jangan, loki ka matin rotutu, atau lotoki madara ulam pula tutu, termasuk makun reye aja lalu tatamba-tambai watunna adara ulam pula tak nasaba deyo depa yul lesarecam me facing apa depa nule masam pajang. Maka dia kata cemina fitung ngesoni ai baja si sepi deh. Dia pasal dulu masam pajangi la ilaha illallah. Saya pernah dapatkan kasus teman-teman lebih. Saya pernah dapatkan kasus dari Madinah melo kilo Mekah. Begitu singgah di Zulhulaifah, Masjid Zulhulaifah di Bir Ali, purani mala acco umrah, letuk ki Mekah angka saya di ibu-ibu malabur ko ya ustaz madaraka. Melo meniletuk Mekah apa madara. Apa yang terjadi? Maka harus berpakaian ihram dan menjaga ihramnya, kalau tidak didenda sampai berhentinya haid. Upudangi mandreki ke fabura ibu maka de mandreka ustaz. Maka de kamaki vale na maka de dewi sengi. Jadi upudangi teman-teman lebih maka de ada kebiasaan tajama riwatuna Indonesia. Aga biasa na jama tadampeng kamar aja ibu ya, maka de biasa rostas yeko nakabbi ka bafae tapau gilingi maka de madaraka. Saya serius ini teman-teman, dia aja teman cawa teman-teman kaya yeko nakabbi ka nasa bafae ustaz tapau gilingi maka de madaraka letu imakka madara tongengi. Jadi milo dampeng meni kolaken na bavana dampeng ka biasa ka tumakui maku milo dampeng. Apa yang terjadi teman-teman lebih akhirnya betul depa na loro tuli milo toba purai asara da cemme mapacing ifemu. Begitu luar biasanya kuasa Allah. Jadi dia itu ditacapak-capak itu sempajang. Jadi kuncinya adalah ilebirengi mas sempajange daripada ilebirang mengaji daripada ilebirang membaca yasi daripada dibaca ngayasi. Dan kita datang ke tempat ini untuk mendapatkan kebaikan. Wareki saya di resep ya barakana salawat itu teman-teman lebih yeko angka burane mabiasa masalawa yeko lesu kimatu sebelum matindro tala yana ta capu-capu ulunna napata salawaki taniakangi mamuare waditoi mancaji anak soleha yeko dua anak ta sedita sedi makunreye ambok na malay uranewe indok na malay yeko dega ga anak ta lesu kimatu ulutna na beneta ta cafu-cafu napata salawaki sarekwam mengiweding ifa jamananna. Betul atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.